You levy betting tax, emission tax. In I said, ya comfort ahwe ne nkwa enam sebe awale nti awale edi ewu awale edi enya aya na mpepin so aya sisi asofo no dodo na aka sisi ade wote awale so na se awale ne nkoyi na se be ma na ebo ni ade a wo yo ba asesa wo niema na ko enu nti ena ma to nsa frɛ ekuku da masofo mienu se wo mmra na ya comfort case wi yentena se na yen solve sa awale ne mu nya tena ho anase sesa oniema tesi anso ye sa sesa oniema pe na mmemme se di enya ekuyen efi atiasefo asase so mewo eye Lady Reverend Victoria ewo ha se sanso na mewo ye papa eye Apostle George Wonder ti say JP ewo ha say JP ewo ha se mama kwaba Eje so asam ne critical daddy oh hey we sikafia wabi sika kitikiti bi ekum nipa why daddy ya comfort case sika kituwa we papa we dey mami go straight to the we no yemura mami fa sa question we emponcho asofo no sisi akra no mutu memesifo no fo say obi for better for worse no mo ye yi na emebie firim nti mu se obi ko situation bi aye bad wawale no a motumi tu nipa ne fo se won firim ne ade kama minchia atifo ene ahwefo say ye go awade but we hwe na se obewu a na opeso wudia na watra no umpeso obewu dia na opebe bia kwhye ama wo haide ato ana wanya kwa emse na meka se se we hwe na se aware na woti hu no emwawa na se be ma no titi oba no so timi 250 ekope bebe da se na be ma no so 250 ekope bebe da no so 250 then mama mpo quality ne enye possible oh bet me possible say no dey intense papa se wo 2 free wo nu okunu no fia na wakotena na nu abanje because wo kwa wo fie dia because wo gwa awade no wakotena wo kumanja awade no enwuye yes watchun kakra apeso unya baby ede ehum na yema pressure na ede papa ukasa ma nkumafo de ma o nua no ma no mo ye good pa wo oh kumafo ebi mu ye good o ebi mu ye good ebi mu so nye ebi mu so de wo kura wo ba ware no kura o ya blocking the chance because dan only mama chance wo say case bi si wa wale ma bo wakuma amane ma so sanke no kwan se wo ka che nkumafo enyo mu nyina na iso bo mi ka se won se ebusua bia mu no obia wonyo ne ka wabusua obia nipa bia ewo nipa mienu bi wabusua mu a ono mo hye omo kasa kire no tie me say me busua mu no wo nkrofo mienu bi wo me father side a omo kan bebe kire me a meti so that because of say na me ni omo relation
kasa kyerɛ no a ɔtie no saa nipa no ɛna sɛ bibi ha wa wade mu a ɛsɛ ɔbɔ nipa na amanneɛ but wodi kɔwa kasa wo fie a sanse ɔbaa no obi wɔ ha ɔmpɛ no dada ɔbɛgu awadeɛ no but neɛ ohu sɛ ɔne ne ka ɔne ne yɛ fine ɔne ne kɔba bibi a ɔkasa a ɔtumi bɔ saa nipa no din ɔyɛ bibi a ɔbɔ nipa no din na kyerɛ sɛ saa nipa no ɔgye saa nipa no din si obi a wɔ abusua no nti saa nipa no na sɛ wodi ne ho asɛm anaasɛ ɔyɛ bibi na sɛ wo mpɛ na sɛ wokɔbɔ nipa no amane a nipa no bɛtumi ne na akasa yo okay mom tesi a ya comfort ofi a walem na ye anasa nka ne situation otena musa na ye because o ka se wo twe ne ho kakra no ena saa oye ne we akoto no wotena mu anka yesa ase chia foina ila samna kasa abo pusa bi sei so frimo no kwase they say I was and some be our and Shanna we were in swing. A dead pa and a course is serious. Is our lie say car? Yeah, for who go do station, let's see why. No afo. And nam say, yeah, pekka no empty. No afo. Say break a woman, ye. I know the end check it. Say ties a grass ye. Say petrol room. Say the tank abo. I know they say ye drive a juma. Sandy say all and sana and now say can't hold in the FB aqua cran inti. Ya oti akra no right. What we see now we call a cran now who say kum. As over Craig grass your cran your papa. A be an tire. A be a udu kakra or chotu petrus hana wale ya for you. And nebri and necessary our lena is here a drew sono. A quite say car. Only money a woman. Na wo ratem na so nim ne wo ma kaya dai na me hwe wo mo agi ne so kra na o mo nya kwala na wo nya kwala 55 47 samle na mo ye o mo ye kwaship na so o mo ye empra tripa ne mo odin we enkrasefo de no wonu aduane se oh se ade a be mai akofie akoye obe ho ade amabusuya eno ne neti a nkosasem we ondi mintu sabi ma we sure se ensem bi se so bi tato wo ma debio se wakoye ne ho ade wo fi one neti eno be ko ye yi ofruka iwie no hwe se de petrogum ohwe tais eguase ene kai body ni aye no hwe di no so ntimi a eno kwa kobo no tra wale tina mane se bi asisi a se ni sti Winti wali bi. Okay, omo eji aware no. Okay, I see. Na omo so e bi omo frɛ be mai. Na ne wo no maka. Ame ade bia hwe enipa susu anya me de mai ne modu. Se bia ebusua no etena ase. E na woye ne ho ade. E na aba se ohaw bi asi na wakofie so onware bioma. Ye kwa akɔbɔ be ma no ebusua amane. E betim no matena ase e na o makasa. Ela say aboto ye meba ana say mempene nti bia odemeka eka no sei abusu betuma transcendent ase ayadwuma ba wo say no eye empra twen no mo twen ena oba ne sei no ote no mpe ena wa firi ase ena o say no odemeka fama me ba say ko ye say wo mo trans abusu na mi no hia na ya trans ena o mo ka se mo ya ela say abusuya ne de abufu sem kra betu sika na mo ana se papa ne na transfer se diska no undi kwan bia se o yesi obenya nua be ma na se ma bi abusuya ne mo bi on son camera obeka na ga che na ma na hu se efi ono ye nkohokwa pati si ano o ma no mi enu no o mu twi so enti no okoba no na no ti no so mpe no wasan na chiaba no so se asa so de me ma kwan intire dia mimi hu ni se wo mu mieni na adi nyamla se mo mu susa isi akoship dia mi hu se kaye 18 20 enkola na agro ene o madri dia kompanifo ni nya sia dia hu agem inti ka no ese sisi a ye me ye ni da ho oponte ma ye pani na ye nhwe body no
na kan se ne no osi ba no ye fi ye ni hwe say niema Kenya so ewo car ni inside do ewo inside so okoto na wa hwe o fi we ni wa bie petrol Ujina kwa ho naka ni bi fi be ba o hwe say ye o tun za la chapa na ebe onfo da bi o ti ma ne ko na ni akoye nsisi a ne se ti se efa replace cars ho aidene se wan kwa ho mache ye bro na ti say one free fee be 4:30 going na ko bo be 6 na ni petrol ki wo kwa ampa ndi no sa no o ti se ka ni bi je se onya ka kra no u huri kra fam po masi baby edu be si de ho de o hwe nti sisi na se entema ye penti awale na ye hienti sa de ne ye papa senye papa ni ewuram nti sisi a ye bre ye wo mu de emma o emmemmo yanto ye boase ise ne ekokọ no 8 times 500 cedis million enum and sisi amano fa eno ne dia wake up meni nete wa bokokoko eno ya aware be ma ne be bokokoko a kire se wo sutumi ana ana usutumi be ma no bokokoko a obesre kwan se o be meni ji no mpese me wale no enya wale no ebi amohwehwe no na ma hu na no wo menchen nti eno nkyerɛ sɛ eno ya aware ebia ofifia o mabe on veut le machine no ajasa anya ma no ho yo next time no aba no de kakra nti wani ne beba wo be ma no wani beba wo so no no ba no abeji akonya atrase because of fees e wa bon kokoko nti oba bia sese wo fa be ma oba bia wo na chi but me and soon dating at the same thing and it's dating say ebi o so mama yan call date
na me no apie yakotena baabi yeah sport bi na ye di ye ni ye pe adwa ye di adwane ye di nkomo ye di nkomoko eno ye dating okay but courtship no to be in the relationship okay. Yes steady ye ho steady one another yes so as I said yes nti ye sua ye ho okay nti eto de bia e bia me meba ofie abehwe se na osubenti wo fie amo be sasra mo ho okay nti wo mu ampofrim na wozu aba me fie abehwe se na me masetena mu ye den etie so as I said eno no nye awade no nti sa kokoko no enu ye courtship okay ye steady ye ho nti ye steady ho na wo ba be sram na wo sansedu untade baako kra no na chese wankasa wo wale ho nti mema no mo mpesa mema bi mpesa obi wo ha wo yesa na wo ye nehi oh okay obi so wo ha wo yesa de na obetena ne so a one wuti na so wo ade pa ade onye because wankasa wa wale no dada nti na meka se debia meka se bema wale oba na wale nti at the moment wo be sisa oniama be gu bema no fie no wa betena hope na che se wa wale dada okay wankasa waji wa your friend say aware die dada ebusia mem ne ohia ni se se obekwa go ebusia se wa bokokoko wa wale o akohu mebusia fo okay ohun won sen nti man omo yesa no omo ano mo ho problem at the end of the day oni bema no tena na wa anya wo ho ade a we bema me na tena 7 years 5 years onye mi ho ade no onye ho ade 1 year 2 years na oti ho ye den o pe ba bi nko ana wona mukrom bema bi ensi o ba se e bi nsu go ho yitimi be ye aware nti e bi na to ame ya comfort Debi o ebi wo ho bema bi wa na ni da fom a mo tena chekwa yitimi be ye aware bema bi na ni da fom o bema bi na ni ni da fom nti obi wa wasi na dwum pise wonye okay ya adwen no ekura ne pa no nipa no nya na adwen se obeye wo ade enne mama ochina menko mama ho mbisa na ma sesi ya Christopher anase nyame afrem wo na dwuma ma mo experience wo na dwuma ohwe sa cases we ya tatra so wo set we so a edodo na wo nkrasi nyame ka so oji obi waji obi choba rura bisika okunipa ma no obi na ode hanki apepa nipa nase na ode abre nipa na oye aduane no ewa akura stories ni na ewo mantem ha ansa na me nua mo betimi aye se bia na de me ye ko akura ya se ye ko tuomfo ye ne omo kasa sa adwumadi na ntimi nkoso ana ntimi nkoso se akura bia ni ho a asore ni ase nkwase ni nyina asore wase na sabe wukai ka crusade sem listen enno adaje nipa ne de betena simple abeti asem eno ya asem na se sema woka nkwase sem na de kromuni na batendoso sin ekrase de no ekrase de ne doso se nti omo ekunku omo no kwase ne doso kwase kwase sem se no musifa omo ni omo ni yo na eni bie ni wo foma ana eno ye baako ena se de ekrase ni be fa asem no eso se ne a kromuni ebe fa no so se kromuni na one ne date no 500 a krako jese no o jan no ka ko baby because obi ne eja na ira o yire so ma ne 3 billion na the 500 what you do obi awada o se wada mi ya gba mi bo obi o se ma kwada 35 years ni nto bo o wodam dan ya wa ma so beto wọ́n say nkrase no se na omusi ye wo mo nyoma no saa fusika iska kese ma no wada brenya ansa na onya 500 no na che se on fa 500 ne so ma wo ba akoro no na se be ma odo ope wasem bi se enye easy se wako shefu ma nipa na ndobaye no obedo ansa na onti sentoso semeko onti no nya
5 million. 5 million. 5 million. Yeah, bro. This 5 million shall be one or a guy who cross a banasi. Onya ne ho. Emeke emei etonyo ma frɛ no. 5 million no. O say okodu obi won na oyi 20 Ghana hye ne nsɛm a maame. Obi nya de koto jagu for ma 20 Ghana. Oh. Said ye ho eno masiti no se no mu nsɛm to mu sika no mu bu. The 500 no esika mano. Emano. Enti no wonya agye no. Na ka on pe ne ho asɛm no. Maame. Ensu aye nwimu nam no. Ye no ye nse ye nwimu nam. Ompe kokan ye no. Fana de ma ne di. Na ekrasi asofo ya asɛm ya wo kai. Nsori wo ekrasi. Se mami mo hwe ne ntuma ye fra na oye meku odwani wo kom meku. Na mami wo kom meku. Afa wo san etwempna. Den. Na wo ka we ekrasi mafia. Yo, ye hey na wo mo. Wo mpa. Wo kom meku ka no kwasem no se nipa ti ne ho si wo se oni Kristo nanti a. Ka sensem we na no ka hu nya se yetie. Efise se nani abere se oye ya titru ye ma no. Ubi se papa no wakasa ne e ma de ye no ma kom me fie na ade. Papa won se ma against you. Okay. You support me. Oh yes, sure. Na ne okay. Oh what? And then when you support back. Wo twe oni ma. What ya kan so. Nina ma ye won se mi hihye yetrim se oba odu steady bia wale hu wale ya we kika se no manu ne edi yenya di se awi na abayu nti no atrase a oba nya abompo ya se rade ma be ma be fie abetua ni tirade edi na kotra fie na sisi ye se da ma so ye si do ye ko ene sisi ani nga ye pre ni ye chensi wo mo sisi abe wadro no chensi wo ma no wadro ni mu ya ka eye wo ma no na se chensi be hwe wadro na so sisi ani de wadro ni mu wadro na hurihuri na dim ni ka o hwehwe soso no ebe pepe ano de se sisi ai wo ma no le chinchiri ye ebe hwehwe no wo fie eba ya kense hu we mi sika be ye dire se be ma no bedu esen wo ho but se oba fie no abaye no ho ade a ni wo ya no etie obedi nsamfo ana but se ano enti ma se be ma tisika akowale oba na nia won tisika wale no ensunsuna e don no ye different ensunsure wo ni se oba ma na waye oba no ho ade no suro kakra suro kakra wo ni se okoje na free abusua bi nsem ono na abusua ka ho di se wo be ma no kwa na so mu ade a wachi wo ho oba ni so achi wo ho enti ne betima yi mu mienu na sinchan abusua ni mienu no betima trase mu de hie kwan wo de ye bayi fa so ni na abusua na frɛ e bi oba no afrɛ ne oba na abusua afrɛ na be mu na abusua afrɛ no ba se ko ba se Misha ona me ka say I love you. And I also love you. Love no. And I ye no na ye na nkwase for so mo kan love some de banchene. Hey, kontomle na. I love you the same baby. Di mechi koji banche, di mechi na koji ina kwaje ye. Koja me na do o say ogoja na ko fu no kodo ye. Obo ma di tu men ke banche titi ano. Abenu so afumre wonafu mu ho. So ba ye yo tutu ayi kakra wanye do wanye si wa kakra. Wa wie no. Kasi si ade ache. Ukọ sore nne kwasi di baby asa o mame. Nne ukọ nkura ni na ase a light wo ho. Ni eko so TV ye hwe wo mu hwe bi ene phone yi wo mu yina anti no ade ache. Esu ni baby asa. Wo adwale ne de still na. Eno de e wo ho. Enka he akra na bi wo ha. Sa. Ah, nta bo de. Ma me fa ableku ma he anu ma wo se bi wo. Sa. Ye wo. Efie bi ho no ma ye si tenant wo ma. Sa adwaye bi. Ebi ho mo de blog na age ho. Ewo ho Samu. Oh mame. O do bo ye mi entuka metime ye ba kwoti ahwehwe bi. Ye bro ni isi here metime. Oh.
Betty menya be 20 amount. If you chire he ya. Ana papa me boa. Ni se kwa na won ta body. Debi. Na ya sa ni kakra de agu fom. Ye de abo agu ase. Ebi wo ha ye blocks no. Mommy we enkran. Enkran. E wo go baby. Wow. Me see fie bi wo ha ye de ha ya. Esi ya na tie e na omu dwale. Wow. Enye na wo abekuma ha. Enye na wo be seda. Enye na wo say ye wie to kan yam do wachi. Anka me hu bebre. Ka be hu bebre. Ebo okra ye de ebre. Abayi no. Ebre di enemre. Oh mama. Enemre ye ntia kwa se di ba bia asa. Na mum ne ewo mu nyina ne se. Ye mama no. E ma. We what yonku do post so. Acha yonku do. What yonku do post so. Ya ko. Awrade anumunyam che se. Ye mercy ma. Ema ye ho ofe. Ema ye bu ade. Ema ye bo ye tene. Enede na esi. Be ma ne ya na ye jai ama no. Ye ma be me ye ho ade. So aye ne ho ade no ne ne tia. Ma me su bebe. Aso no okọ no ye tufo. Ye kasa kire wo mo. Se ansa na wo kwa kwatena be ma fie no. Ma ne ye ho ade ansa. Kokoko ye ke obi kokoko me ye ho ade. Abubo kokoko ofie ho. The wetima kokoko se ho ade na nkasare kwa se ho ade ye ma be se. Iti ye ma ye hu ye de se be ma de oba ekofia and be oba de be ma ekofia oba en se ade mamo nje ne kese na ade esi ama ne ye yeah enti no be ma no oridi me ma wo ma dwumu da ho pa hu se busa na nkasare mo nche da e mo so sa yeah guy bi ani yeah okọ ekra na omumu nu kwa ye peme ama ma be fie ndi kwa na ji me kakra bi Oba tobo makwan ase awale ni dwane dai ase be ma no wanye ne sana okono ko oba fofora me ye ne dai enu ni o patade a wo pe mame de wo pe no oba bonka di amasa sunsum na firi ho na mom sunsum edi hine enne ye se manye ne sahara okwa ye yanzu munye ni sama me we obe mamonye ni gidigidi ba cho misera papa we oba kakra oba kano we mamon ne nkan kase munye kakra ya mama ko ekoso na ono oba na kwahihye mra ma eja ne na yeah ekoso ese oba misera mo enti no ne ma me ne papa nso na eja o mnya semka so de papa na ebanya babia yesom enti be ma na ekono ni tie ekono bi se wo ko fie ho no ya tete ne ma so ama ya tete no maso baka baby edano ye de to mama me na da kana kwasem kamema no ome ba for mama man boa yes say ya mama what the point abapa e na ya ma ye boa ye fo na ma meme ye mia ye mene ye bo ye tuo ye de ade ye bo ye hwa sedi ku ye so ye yankasa ye di mo tintimai so we a young lady now shemi and nevi kwentwa show so amesre wa ye ma me lady reverend ya asem ya to dwama kama na me aso me de mani kroja man se me hu be ye 1 2 3 be ye 10 bi me so ladies ne se me ma ne base ye be wale yen ya aya ye nsusu ensrent so kakra e ma mbemma no ubehu se be ma bi be wale o be bi na sa plastic drink we na instead of so better can na wokita plastic ni mienu na wodi abase wodi beji aware yensusu nsre ye papa na monte so na woni bi na fan ko sin afi na mene ne kobo bra no me srew ja life no ma wo ma me no papa no mo mfa wonto ba bia mra no edana yemfa so na wo kwa wale ni ma wo bo nso asombo se ye to wadofo de sana eno ntina ye kunkum ye no eno ka ho bi na ye kunkum because ye to yadofo de ade ane bon ye den so de o hwe so yesa papa brem kakra I'm say now who be say about sorry na wo cry na say na ti say bia we can be asofo me say ye tu ye hu na ye call saman na ye call ha talking to them. It's not about asofo. Okay. Aban no so adwuma ye. Okay. Yeah, so musu hu ne ye call NCC for adwuma. Okay. Human right for adwuma. Okay. Because nama bebre wo ha koso a nipa no nim. Yes. Nipa no nim ne ye nsunsa so na asofo so niama bebre wo ha ye nim about human rights. Yeah. Nti
human rights activists no mo Ghana no gender ministry for social welfare for omo na ese so mo organize town hall meetings no mo chire nipa asitinem sani awale for betina se na mpanifo nkwala ni awofo betina na ade saa nyama no anka ese aban ne yenye enti obi ho nim ni right officer ni oye no ye but na enye but say ka nyankrofo betina educatom kakra even agape ha nipa bebre omo free kura so mo ba sugbon no mo di free kura so no mo di tia into officer say na all living a life we kura na ase no sa na ti wa ha into obe live sa de na say aban sa ka no a ozi but ni na so say ye kire into we need more education. So obi uko police station na woni mu right ya na police for no ni wonka la mo kan we put on questions now I say yes if you almost say ha na yenye ya obebi some the reason why antia omo mpe wa say bebeli obi a esi tuas ka say me bebeli obi say me tuas ka because me sign undertaking me sign friend is surety na surety na me sign no kire say nipa no dwane a sa sika na dia to nipa ne treso me na metua nti ese me ma wo police ne sika because me de me nkwan ne madwuma de ne bibia ato ho on the line say me beli sa nipa no nti ko police station na ko beli obi na say yesi tua sika bia enu kwan say otua sa sika no sa nyama yi na ye nim ye nkire ye nhua nti omo buye sa because our constitution no ye nim bibia wa the constitution it is any man kiti we no ina etwa say yenkunu essence ye nim nenti it is sa nkyerɛkyerɛ betimi akoso kakra betimi aboa nyame adom on the 9th 10th we organize social welfare program for human rights activists be omo free Nigeria neighbor on the 9th and 10th May and a bear program because you say you bear publicity because nipa be bring nim right nipa be bring empo oba any nikru akwala any ne awofo senior domestic violence oba bi timi bu nikru sa no ayemre bemba bi su timi bu ni yiri sa no ayemre obi su timi bu ni basa because nyama bi wo ha enye buo no na etimi solve sa problem na mo eye kasa kire eni atinitini kakra eni bia to de bia no odi nyama bia ebetimi ama akola na timi agena yi abone bra yi an for how bia emma nti se yan first yan sua sa nyama no ana ye hunu sa nyama no de bia obeti ai se obi akomobi obeti o se obi akomobi eno so free never hin ehun yan se obekum obi because ode oka ana woni ne wo relationship so ajao nti okunu so da no so mo ka so odo tumi ma wudi ba nti bia na bodam sem odo ya comfort mro so odo de samu odo maybe I can say your message me the mania that keep ya mo kan bia da mitrimu ha me see the man me see the mania that keep the future alive abodam de bi wo ho e madachi no enyankwa okay nyama bi wo ha e bodam odo e bodam gidie e bodam eni daso e bodam sem enti omi dono esi jano de bia uko no enye be still uko because abodam odono ama wa abodam to extent no many pa Jimmy nti to extent say unti bibia se unhunu that's they say afsa wo we echi no obi afi wo na echi na e ka che say wo we ubuguma wo ho ebetu ahya wo so so ho na meko aka me kra me the poison better odo no nti won say abodam sem no gidie pa wo nyankopon obi hu o say wo abodam na wo da so a di nyaminchi na nyama nya yi ma you are mad okay
Oh, but that madness, you know, it works for the future. Say that you know, when that so says that you know, bet me a ye. Well, until say or don't know who done it pano. Na say because of 500. Want me a nya botere am train say. Mamen koswan defe no. Na dachi bi no. Because odo ewa body cherry. Nti obi owo odo na say onni abodi cherry bia onni odo. Obi oso wo gidie bia na onni abodi cherry no onni gidie. Nti o gidie no wo he because gidie no eya de a o hwe se ebebem but ememu o na mo gidie ni se sa de no bebem. Nti ehia otwen na wi ntaso. Nti se wanti me anyo otwen wan wi ntaso a na che se odo na wo se odo ne pa no ewo he ma me nko mama ho ma wonze ya comfort wa wu sisi yi be ma ya one ne ti onye ne ho ade we ko na busuafo se be ye ne ho ade tam woda kete so no sa mambre no necessary na se nipa obeje sa ne manu so bia manu so okay chemu kakrama ka be nko kra se ho ade ye no se e bejo ntawa akwase e dudu obi ewu na oye no ho ade okay otiasie oh sene omo ye de to o ma se eyesu ade di ma enchirima se wo ko fo obi ade ko tuaka wan tuaka na de krono se wo nsema wawia enti esese ye ma wutua eho ka ewo empa no so efune da empa no so efune da empa no so no esese wo ne try esese wutua no ka na wo hye no nyam ne esese ye bia o dobo no Infantefo no kwa no ni funu ne beta infantefo de ho de omo ya ade wo ho pa ebetu opom ebetu opom ane nada and ne ye sure say koso say eyire ekunu emra wo ho enti no oba se be manye ho ade a na wudi na chi na mebo anu ma da bi ubo na ide ai be ma de yemwa no mane nko ye ho ade je ansa na oba ni be ma be kan bo ma ya adwon kro se mo ye bribi abo mo ye adwuma mo hwe mo da chi se ne
Nse ye komanto ye yam de a ene ekrom ha krom nyanwo ye mbasan ba ha biem me enra me bruno sister too enti no me bae na me bizan say issue ben no obi ewo mantem ha ansa na me nua me wo faase ne ka kire me say me sister ne ono empna no ase kasa bi aye den abon mo ntem enti no me wo faase ne ka data me kire me pe na me ka jen say da bi nipa ne na ababedi sa awidi sam say nipa ne de eba san ono so ato no hutu odwane bet onguye ama police fo aba be fa no e de ne ko ade ye ne bi nsi da se wo ne oba twempena na oba so no ntena biem na watumi abetete na dwaye aboni tuo de master wokra be ya oya ene ejina ha ye kase kra no ye ni da moja mpa se ye bibi na asi ene ahoma bi na so bibi mu ntira kaye samba na bone a ye di krori mu no na nke doso nanso ye nyina ye de ye ne ahwenya se mo so mo abamu no ne aban na abamu no ono so onhwe na onfa nipa na ye saka no so wonwu ya anaso obewu mpo a onfa ne fa mara kwan so ne nyina yakoma nto ye yem se yakoma nto ye yem de a ene ekrom ha krom nyanwo ye mbasan ba ha biem me enra me bruno Ohine bay woka say ya said ya hwe wo NGTV so yi ene yen Facebook NG 102.9 FM ma hunu adwaye bi ya adwaye no wo hwe ba bi o mo ye yie no a se na wo twido se bu na wo twimpo mai wo hwe ya ma bobo ntabo a se adwaye kra se obi dware a wo wan hwe ya no beti to kakra ye se adwaye we wo na owura kwa na aboga abodi rutu mu no Pastor Gadi, everybody has a public and home kakra, and how many boys are so one or two man of everything. Said Gadi, no, who couldn't kill you. So, said Gadi, and prepare and walk aboard that way. Now, Mobrania break, a Brobania being a time of that. Or that any Mobrania break, me I see your comfort, a more than okay, on Lumina, I'm quite on back. No, that on the kind of editor who couldn't if that's the quarter. And the Kwame Avoga and so much which is or this book and your different minute. Wouldn't do a young Kuno of a Panavogakia. It will not take the minimum 1 year and the Kwame Avoga what yaki. Well, oh, not just and yet Facebook for be I can say, yeah, or that or persuading us a BT area boys and celebrate promotion in Nebia. What did you know 20 baby? That is all I said the minimum to take a credit. And then the other will come 1 pound. So then, I'm resuming community. But as I say, o train me, me call my vigo no what to an Samson. Me pian chua, a wasam, me conumus kakra, maba. Mama to us so now we my na yanko. Sisiano. They make a nanny say, Emma, ye no nino, and Rauho. And your bow, she abema, she say, obey your muddy. I miss on your one day, a baby. So was a bemani a serious, so obey your one day. Just a obey tomato. Phone no mamma or bar. Yeah, phone kakra, iPhone. But so coffee, I could try any try, then or say that. Sawaleni ya minsenim ya misushia hoba na openo a kotua ni tira de mabusia de na ukọ na se busia no even eyensuo one bottle kra na ebejo no omsom de oba na mawa ebusia ni mi why was said ukọ ebusia nsi de be ye de ye giwei bo hu modene sesre na obesre so sesre lebusia ni ti asema o ma ti ase de boda oni twa na fo ba no ko na no kra bo ma mo bobra ekoso ebo ama mo ni mo tutu ye na
Awurade nsa yɛ den eye ho ade ye no ho ade ye na te say di nhira foforo bi ade nhira ba say sa na Awurade asɛmaka okay wakotua ne ti ade na ne na betra na mo bobra ba sisi ano ne aduro na akoye sɛ sisi asa wo de awalefo eti dem hende de gina wa mame e ma ya hyeda ye o mo ho ade abusua wo mu no endu be 30% emma tenina gumsa ni awon obisi akobokokoko o se me ma me nim no obisi na kwechia papa na kwechia mame me papa num kra nim se me na yete na mema no se ba wo mo abetia ye sei o ma identi no le bufu anytime ya no otimi nyamra nsem ekire oh god but se okofie kotua se numi amekan na busia mienu no tufu kasa kire na se na dwere na eboda ma na ni ba no so se ayo bi de hye otu break kakra but ye fala no fa wa otimi ye no me bi a che se wo hwe ni enhwe wan na akoba na mane okoka kire wan ona obo sa kredu atem obusia no obi papa bi o papa bi anu se papa wo ma ka me no tra e ka obi ni mai e bi ameken oba no ti ko fie na busia bi sa no ne mo nya botrema no na obeba ne se no manye na ya defender e man ya ne side defend ne me man nya sa hoden ntinne me sraye nuanom ma e ma titru fi se e memra ko awe ni noso mema dodo sei e na wo mutu e ko fa ye tale ba ko salme wa fa ne pa bo ba ko ne wa ko e mema kra de nje o mo ko be mu sesia na wa kwa sha ho wa ko o de o kwa fi o de traza ba ko wo mu noso mema be tutu akwa ne sabe mananga so ni tiri wo mu noso but ye me ya ne papa kai natale mienu aso kodina nsa na ko abewi ase na afedi aya asetena kana na ba iba gaba chance ba akwa ba report aba ya wale wi nti be ma ni tumi ya de ope ye ntwa se ndo manimu ye na so egu asori dem se no mai na no ne dum na bia ye meko ntini ye ko meko edum na bia ye awarefo ye hia na ye ntututufu ye nkasa nche ye ho wo bra ye ho se mra ne ben no na de ekoso no ano aye tene Awurade mram agidifo ye kwaso ne ye kasa momo asem no ye mfa me ye sho se sofo bia kasa tia se ne oma wi eno aya na memes na ni ntanje ho momo ni nye ho but e se ekoso aka edumre bi nso a se asafo no se hu so bi ni obi ti na onye ne ho ade a dumre ye mfre ye nya brema safo no sankrofo no na ye ne wo mu hia papa se bia meke ye ne wo mu hia ntrase na ye nya sem na bi masafo no na se be ma no asafo no wom no ye hwe ne modern bon na sefo na ya ese ye piano na se ye di de ta na chi no timi ye sa de ne firiwa e be hye Awurade anuonyam na se no mani na ade anuonyam hye be bra sore no ebeboa mama ne mema no so obi wo ho a ho ade ye no ne sika sem wo fom onya ya kope eno sa ne tu no mu hia na bia wo hwe na dwuma oye oba no utimi koye ne ho ade a odi ne be fia obetimi ahwe na ade ni na ye kire oba bi tie wole na so no na esai bo akohoma ye nya ne ho ade oh jesus and also odaka mo se spectai oba no a be ma ne dadem on san ye onye ne ho ade na bai na side trade ani di feed ofie ho nsema ekoso na Awurade ankopo adedum ne biara mi hu ne ame and then go so na san oba bi so o se be ma no be da fie kaka ope no be hwe no sesi ade intense si daddy wo de wie mai na ye bre na ba si no nya ne se no betimi atwe ne yie ye bre na ye bi in fact ya e bi wo ho samo ya ampa ope yi na ntwida no ba ko no nitri oh my mani bo wo ka ta no ba mami o nitri na wajire ne dachi wajire be ba ko duru ne nko ne mbere wa bremu no o be man be ko so da dem wa command so ata aba dead mo chino ochino akope me na say that is how ba no ni vision wo training ni etre na ye de dwen no onibi bam
Daddy, we my na yebre na jebe. Some years ago. Or baby see me transi. No be show. I am pet papa. And I'm getting say. What me at 1 year is 2 years. Ebe funo. Do penisa. Do the old Johnny running away. And my friends, they are saying, Koyabra Nondi. Yes, and Papa, you're my the mestre, and you animal man in Yama. And Yabotel, Pia Yabotel, Pia Yabotel, Nipa the Fum Nipa, Bufua, then your bonnet. Before they were, be any as I saw by Castle on the Nugumfu. Yamikra ni bufu. Yeah. Na ubufua men nyeboni say because of ne nipa na ye minute say me gye ne kra fere ni say. Eto de bia ya na nsem no bi wo ha ya na eni yanya. Eno na le ya na lead to that particular end no. Ye be sere e ba ni sa ahye wo ho so. Ye hia ahohyeso. Because yantimi anhye ye ho so a baby e be di boni. Okay. Ti yam mo ye ho modern say be hye ye ho so. It me hye ye ho so a e betimi edi or cell phone so konim. Ma yenso ebusian so ho say ampa yenso ye badwimba fo anase ye dwini o man no so betimi anya yenso mfa so. Okay. Nti mesre afi so mesre social welfare gender ministry say omo modern na omuni NCC for no and collaborate na omo start en chire efa human rights mu omo hia ye papa omo hia ye ba but to de mina se wo fra ne pa fi se bia o baby bintina ti mesre afeso me seize this opportunity ni say on the 30th of April this month me invite a Konaphobia Eba Restore Monday Global Ministries. I'm about 8 o'clock. But Papa wouldn't be a wouldn't ha. Bet me abaja the corona manana because a baby nine has but we know them. And never possible. Anna. Ever can want some near I should say, bet me a corner. Me were partners be on free Nigeria for this widows program no. Madam for be the ministry or yeah. And I feel so organization be company be so no so sponsor kola. We talk a lot. It makes sense so be a year crane be out there bra. Na after that no the one be a so benya so far so. And on the 9th to 10th May, and you say social welfare, human rights. You become about domestic violence, and then you can rape near the end. I become in our one and you say and you bring 4 to 7. Semester for one shamobe. Mama dance also be share who ye. Inuya mo mo nkurase mo mo krom bebia wo bia ahweye na ehia afesu yensua senia ye de yenua no mfom so ebeche wo na nyankopon so de ye de acheye nyame hira obia nyame hira attention TV ahwefo